Abanyamakuru okurwa mu district ya Ntungamo babanza kutayira amakaga Bishop w'uburezi bwa South Ankore kandi babyaremeti nkakamanyiso ko kurinda ibyo bahangwa byakurebwa abantu Kamwenge mbere byati nebero bikwiye bavuyara omwijina yatatitwe abamahurire abari kurenga 300 umwaka wo gw'amahurire gwaza kwendera ibiro bishatu byo kwezi kwa gatanu bafiro munsi yono mutaro rwa Ukraine no mu rwa Gaza Strip nangwa no mu Uganda kwezo kwire tferirwa umunyamahurire batira amasaso abiri nakorana niyo n'abamahurire bingi batwirene babona abwe kintu cyo bari kweta freedom of expression or free press ekiryo mu skando obwo kiri constitution kandi kiri no mu mateka against yona ngo abantu bashime kwana ba expressinga bari kurabira mu kwandika no kugambira radios na TV n'ekintu cyukushasha munonga kabamahurire kugira ngo no buturabe nsitekateka ngo haro freedom ya expression ngo haro freedom ya press hari kwebizibu byinge bituri kushanga twaheza kwe expressinga na twaheza kwandika tunka district ya Ntungamo shaziremo kugira ngo izoberi kabamahurira baryo muri Ntungamo turujaguze abo kuba wanu turabiro mbintu byinje kabamahurire konka twasharamo kugira ngo tumanyane ekiri bwashaba ndakwatijaga ebiconje byani mukabukora sebitagire ki ebitakire akore ntunguka bahinga mwani n'ibindi byore kurete tunga kubingo bworo omumaka okubingo bworo omumaramuzo okubingo bworo omwihanga nabwa nyuma habaho gushaba ko mutano St Andrews Kabuhome Church of Uganda akwabemerwa Right Reverend Bishop Nathan Ahimbiswe abakora umurumo kuzanzaza amakuru marunzi konkastani na umbyega yendangwa arete muki amakuru amabi Bishop yiguro mu butongore kanisa ya St Andrews Kabuhome Church of Uganda kandi yahamya bicereza no kubashaba kurwana sobworo omurimo go kutunga wawe kutaho umutima nobere byo kurya abana bawe babura fizi omushija wawe nabure icyo kunywa imwe bashijamwe umukazi nabure cyo kujwara ohanga ko kweze umurimo uko kutunga abantu abwaci omumakabingi naboro abo kushanga emirimo yo kubatunga bakagerwaho aho muri mu Rwampara abanyamakuru n'abantu baburijo tubagera mu kurugo kujaguza konkani bashawe byo kwerinda ko mu rumugwa bikitinisa ni nabandi abo kwesa abanyamahoro batakubasashura rikungura ibinjuku nga radios nyinji oyironke kitongore ka vision bwo kugira ngo yo netfo kandi famagara gitu kutereza senti kutfa nam umuntu waza yiti ningora yiti yemburumo ngapine y'abanyamahoro bitu uko ahero abinji tuba kubafawo nane bitongore buhanga bitubukora nabyo tubishashura ki sente za NSSF nubakubarango hat story muza kujibara shinye ngumishatu engumishatu story watsibona ukore izo bariyona wajiyaho shinje ngumishatu nobanoga ngo bamwota soka kigobango tunulira press freedom yacenama depending ango kijyo gitunuliramo bo turero ko kirizo kwogera naye ngatekati abantu abasinga abamawulire they survive more from support okuva mu organizations in so I'm even worried that even the sovereignty bill might affect media houses a lot and the practicing journalists. Nyonko muntu omunyamakuru anyinira omugasho kandi nyasiga n'abakutureba bwe n'abaryoko n'abaturiki abakuturira omunyamakuru ecyakomanyisa n'ekintu aine contribution impango aha kumanya abo ko muntu nokera kare ninga no byamo wawe okeza kubyama omukasheshe tekaho radio okigitaho eteka amahurire kugambira etaho birango urango abantu bafire abo botakomanya kandi abamu bakwasireho uko mu mahanda nogira ngo kwibwa ibintu nibura oshango umunyamakuru babonerokwe babiranga umunyamakuru agira omugasho amahuriro agorukure hano urebamo harimo emirimo y'abana noshanga ka job opportunities ziryo mu mahuriro Geshakweri yasore tugusana na Fred yakira kabango